Maisuma pacha ñukanchik kawsay imashnalla utakanakupankichik tukuyukunallata allikunman kashpaka allipachami kapankichik allishamishka ukunakanakupanchik runa llaktakunapak kawsay rikuchik antakuman kay washapi rimak yanapak achillkarashka Rafael Perez Angrango kapani kay hatun tupuy llaktapi kapanchik kay llaktakuka Saquiripanco Takachiquitipi Imbabura markapi mama llakta Ecuadorpi mashi Sergio Wajanwan rimarishpa kanajuripanchik hatun punlla ña chayamujuykunamanta. Amigos, amigas, ¿cómo están ustedes? Esperamos que se encuentren muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a tu canal Runa Llaktakunapak Kawsay TV, la vida de las comunidades. Tras de TV, quien les habla, Rafael Pérez Angrango. Estamos en la comunidad Topo Grande, que queda en el cantón Cotacachi, provincia de Imbabura, del Ecuador. Vamos a dialogar con el compañero Sergio Wajan sobre la fiesta del sol Hatun Punlla Inti Raymi. Esperamos que nos acompañe. Pactachaku kay yachaykunapi katipashu. Ñuka kani Sergio Wajan desde Topo Grande, comunidad Topo Grande Mandakapan. Kikin mashigupa kawsayka imashinata kapashka ña uchillakumanta pacha yuyarishpaka. Ñuka wawamantashata kaypi kay comunidadpi viñashka kapan. Shinallata runa kawsaykunawan, runa propio kawsaykunawan kaypi viñarishka kani. Sergio Wajan y shinallata kaypi kawsashkamantallata dirigencia de Topo Grandes, Topo Grande manda bastante watakunata shamushkani chay como presidente y shinallata llaktata ñawpama apashpa. Kikinpa yanapakuypika ima uta tariripashka tukuylla kay llaktakupi kawsaq mashikunapak sumak allipa pacha. Ñukapa tiempo de dirigencia 2015 2021 6 años de cabildo de presidente y aliparcani chaykunapimi bastante musquykunata llakta charishkakunata paktachirkanchik chaykunapimi kan kaykunapikuna rikunchik ñankuna asfaltado chinallata estadiokuna ñankuna urkukunama chinallata alcantarillado tanques de agua shinallata shuk musquykunatami paktachishpa shamushkanchik shuk yuyaykuta charimanta ñukanchikpa llaktakuna ñukanchikpa familiakuna ayllukuna ashakuta alli kawsaykuta charichun munaymanta shina proyectokuna obrakuna llaktapa trabajashpa shamushkanchik. Hatun tupuy llaktakuka runa llakta ñukanchik kikin kichwa simita rimak kikin churajikkunata wakaychik kapan. Propio ñukanchikpa vestimenta nishkakunata practicanchik churajun y shinallata llaktapi bastante riksikan casi como topo nishka. Sara mamata tandachina punllawkuna ñachu chayamushka kapan chay hawanishpaka. Mes de mayo, mes de junio ya tiempo pacha nishpa chayamun shinallata tukuylla grano chakishkakunata tandachina kaypi rikunchik sara mama shinallata poroto granokuna chakishkatami tandachina punllakuna chayamun shinallata ña kay kashta kay sarakumantallatami bastante alimentokunaka llukshin kaymantallata llukshin nishuk kamllakuna llukshin kaymantallata chay boda api ucha apipapish llukshin shinallata llama chakikunapak nishpa motepa chay coladakunapa tukuypa llukshin kay sarakumantallata bastante alimentos y propiedades nutritivas kunata charin y shinallata transformarin nishuk kashi mirarin shuk mikunakuna tukunapa. Saraguta tandachishpaka ima raymikunata chayamupan mashiku. Justamente ña
tiempo de cosecha nishu chayka ña inti raymi ñukanchikpa propia fiesta nishka inti raymi ña chayamun chayka chay fiestakunapimi ña ñukanchik ña kay tiempopi ña tukuylla ña chay ñukanchikpak granukunata tarpushkajipa ña por último ña cosechaman yaykunchik chayka cosechakunata ña agradecishpa ñukanchikka tushunchik nishun inti taytata agradecishpa pachamamata agradecishpa y ñukanchik ña festejanchik nishun kay inti raymipi tukuylla ña llaktakuna kay Cotacachipi. Hatun tupuy llaktakupika uchillakunapash hatunkunapash warmiyukunapash tukuychu kay raymitaka shinata yachapankichik kay hatun punllakupika. Kay hatun punllapika kashi hatun punlla gran día nishka ñukanchikpa punlla shuyashkapika tukuyllami ña tukuylla llaktakunapillata ña como Topo Grande shinallata organizarin chay capitankunawan shinallata comisionkunawan tukuyta organizarin fiestaku alli llukshishpa kachun chaypi como propio siempre shinallata como tradición shamushka kay Topo Grandepi siempre utilizashka chay mashti chay fiestakunapika chay inti raymipika utilizan gaita o flauta, churu, rondin, melódica chay tukuylla instrumentokunami kumban kay llaktamanta llukshinkapa y shinallata llaktama tiramunkapak kumban tukuyllata llaktakunata y shinallata llaktata animota kushpa y shinallata ña tushushpa kachun tukuylla chay llaktamanta ña rishkakuna. Tukuy llaktakunamanpash riksirinkapak imashinata llukshinata yachapankichik. Ñukanchik como Topo Grande siempre ña shuk como shuk marca cuenta shuk rikuri tiyan siempre mi yurawan riksirinchik yura camisawan shinallata mas riksishka kan topo yurakunata rikushpaka ña rikunlla riksinlla topokuna nishpa chayka chaymi mas shuk churakupi rikushpaka bastanteta ñukanchikta riksinkapa aydan kashi y shuk grupokunawan bueno cada llackta shinallata shuk uyachikkunata charin chayka topopika siempre nishkanchik asipaloma yura paloma nishpa chayka shinami identificarinchik baile ukupika danzante ukunapika. Ari kutin wasiyukunaman chayashpa imashina puripankichik. Wasi puntakuna mas shina mas munaykuna tiyankarka mas jovenkuna kashpa tukuylla chishi tuta llukshishpa bailashpa pakarinlla karkanchik wasi pero kunanpika shawta chay suchuyashka nishpa nishun pero ña punchakuna paktakupika ña shinallata ña tukuyllallata ña llukshin bailan pero puntakunaka punta killakunamuntacha mashawta llukshishpa kankarkanchik wasi wasi ayllukunaka paykunaka imashinata chaski imakuta karanata yachapan wasikuma rishkanchik y cada wasikupillatami shuk mikunakuta shinallata chaskichipantiacha wakin wasikunapika upianakupi rikushpa aswa shinakunata wakinmi mikunakunata pero siempre tukuylla como kushikuk fiesta nishkakapika tukuyllallata ña prepararin ña mikunakunawan shinallata gentekunawan ña bailakunata ña chaskinkapak warmi mamakunapi rikushpaka payukunaka imashinata yanapan kay taytakuna wambra churikunaman ña kay tushuykunapi Cotacachipiman rishpa yuyarinakunapi nishpaka. Para mi mamakuna shuk papel bastante importanteta kay fiestakunapika cumplin paykunami siempre aydan ñuka como dirigente yalishkani shinallata ñawpapi kashkani warmi mamakuna siempre mikunakunata almorzakunataka apashpa rin porque samana punlla horaskuna chayan chaykunapika warmi mamakuna siempre cocabikunata apashpa rin y shinallata ña horaskuna paktakupipish siempre paykunallata ña ashawta shinchiyashpa ñukanchikta fuerzata kushpa cabildokunata fuerzata kushpa siempre ña horas paktapika llukshinapaka ña
aydan karka ña muyuna ña horas ña chayashka nishpa paykuna warmikuna siempre bastante importante kashka chay fiestakunapika. Ari kay hatun punlla inti raymipika ñawpa pachakunapika hatun tupo shinallata ura llaqta masikunawan wiñanakuyman mankanakuna tiyankuna uyarishka kapan chaykunaka shinallapachu katimushka kapan. Kunanpi rikushpaka chashna ashawta makanakunaka ñami anchurishpa ña shamupashka porque puntakunaka quizás wakinpika por falta de organización imapish mana tiyapashkanka chaykunapi ashakuna llakikuna tiyankashka pero kunanpi rikushpaka casi creo 2015 2014 manta casi ña dirigente shamushkamantapacha rikushkani de que nayapa imapish gravemanka na rikurishkachu mas bien tukuyllallata plazaman llukshishka festejankapa tukuylla shinallata shuk yuyawanlla na chay yuyaytallata na charinchu de que makanakunkapa llukshinchik mas bien bailashpa disfrutankapa kashi llukshin tukuylla llaktakunallata chay fiñaykunapika ñuka rikupika na fiñanakuna casi na tiyanchu porque quizás wakinpika shawta ufimanta shinakutama ufimanta quizás wakinpika shuk yuyaykunaman shamupanka chay llaktakunapa pero chashnakunataka na charinachu kanchik chay diferenciakunataka porque como runakuna kanchik siempre ñukanchik nishkanchik runa principios ninchik shuk yuyalla shuk shunkulla shuk maquilla nishpa runakunaka siempre tandanakushpa kana kanchik na diferenciakunataka na chanakanchik wakinkunaka charilla kan wakinkuna hatun uchina pero tukuyllallatami respetuta y shinallata charinakapanchik. Puchukankapa masiku kunan chayra rini wambrakunaman kuykawkunaman imayta takarapankima ñukanchik hatun punlla inti raymipi sumaklla allipacha tushushpa runa kawsayta rikuchishpa ama chinkaripachun chay hawanishpaka masiku. Ñukamanta lo que ashawta como mensaje kuyman es que bailankapaka llukshitaka llukshinakanchik shinallata tukuylla llaktakuna pero significadotami ashawta inti nina kanchik imashpa bailanchik imata inti raymi kan chayka chay yuyaytami bastante pacha desde corazón shunkumantami nacerena ñuka agradecido pacha kani ñukapa pachamamawan ñukapa inti taytawan ñukapa cosechakunata sara, poroto, no sé, chitauri shinakunata bastante pacha fukuchishka chaymanta agradecimientomanta kushikkumanta bailani nishpa chayka chay yuyaykunatami wambrakunapish mana hapina kan significadota en verdad inti nina kan na porque inti raymi chaymun y solamente ña llukshinakanchik nishpa más bien ñukanchika inti raymiman llukshinchik porque shuk agradecimiento y shuk significado tiyan ñukanchik allpa mamapi kawsashkamanta chaykunata ña valorashpami ñukanchik kay inti raymitaka bailanakanchik y jovenkunapish ashawta chaytami mas capacitarishpa katina mas inti raymi mas sentidota charichun na porque fecha chayashkamanta llukshina kashkamanta con propósito y shinallata con idea yuyaywanka fortalecenkapa ñukanchikpa runa kawsayta y ñukanchikpa inti raymita. Shunkumanta yupaychapanchik masiku kay runa llaktakunapa kawsay rikuchik antakupi kikin masiku kayshina hatun punlla inti raymimanta riksichishkamanta nishpaka shukta punllawkunaka kashallata rimachishpa alli kapanchikmi. Shuk punllawka mashi.